Esta semana imos a celebrar o Día de Rosalía de Castro neste 2021. Os alumnos do noso centro van recitar un dos seus poemas máis recoñecidos. O poema é Negra Sombra. Os idiomas que imos empregar son galego, castelá, francés, inglés, árabe, romanés e italiano. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. E da cabecera de mi cama tú apareces y te ríes. When I fancy that you've gone from the very sun you taunt. Et tu es l'étoile qui brille et tu es le vent qui me siffle. إذا غنوا فأنت تغني، إذا بكوا فأنت تبكي. Sunt marmura răului, sunt noaptea în care sunt zorii. Sei dovunque e tu sei tutto per me e in me medesima dimori. Nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras.